እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ። እይታ ነስቶ ጨለሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቆጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብህ ክፉኛ ብትሆን ያልጋ ቁራኛ ጨክኖብኛል ብለህ እንዳትሄድ ከሱ ርቀህ ሰውን በዱንያ ሲፈጥር ለሰበብ ነውና ሊሞክር በትዕግስት ላይ ሳትጸና አትችልም ማለፍ ፈተና። ሊያሳጣን ሁሉን ያለንን ሊነጥቀን እሱ የሰጠንን ይችላልና መውሰድ ከቶ አይበድልም ሳንወድ። አካል ቢጎል ሰውነት ቢርቅ ፍጹም ጤንነት በልብ ተስፋ እስካለ ብስራት ያዘለ ቀን አለ። عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنتو تا دعوتو تكي لبكر رجستر تناجي ربي سر راجراتو إن شاء الله كم بيكمو حركونو بكنو ترجمنو مقالة جمع نانو كيرا بكا فدرا مسجد جباري ترجمنا بكا وجي ودا وجي مكاس إنو جماعة ترجمنا سببنا نسا كم بيكمو وجي ودان تولا وتما إسام بانك فاونديشن أبي sponsor زين كبا نموتا كلا رجران ياكي سورافي akkasuma namoota daarii karaatti beela'an namni irra hedduun keenya ijas qabna harkas qabna jarri mootummaa qabatanii dhaqanii waan qaban sana fuudhanii nyaachuun baay'ee ulfaataa wayii namoota kanaa nyaachisuudhaaf ispoonsara jalqabaa nu ta'anii jiran isa waldaan hojiin baankii waldaa hojii mukaa Zeenuu Jamaal ispoonsara jalqaba isaan baankii faawundeeshiniidhaaf yoo ta'u kabaja guddaa qabnaa fi wallaahi akkuma beekamu kanaan duras hojii garaa garaatti wajjin hirmaataa ture gareen keessan gareen kun isinis karaa carraa kanaanii dhuftanii waan kana ilaaltanii hojii kana akka daawwattanii wantoota barbaadan bifa ajajaatiinis akkasuma bifa gurgurtaatiinis hojjetee dhiyeessaa waan ta'eef namoonni baay'een yeroo Jimmaa magaalaa keessatti waan kana fayyadamaa jiru isinis namoonni kana argitan dhuftanii akka fayyadamtan affeerraa keenya. wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ኢንሻአላህ። ያው ዛሬ እንደምታወቀው በጅማ ከተማ ቄራ አካባቢ ነው የምንገኘው። ያው እንደምታወቀው ኢሳም ባንክ ፋውንዴሽን በበጎ አድራጎት እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። ለኢሳም ባንክ ፋውንዴሽን የመጀመሪያው ስፖንሰር ለመሆን ዜኑ የእንጨት ስራ ማህበር ወይ ድርጅት የመጀመሪያው ስፖንሰሮቻችን ናቸው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ከልብ እናመሰግናለን። እናንተም ወደዚህ መጣችሁ ይሄንን ስራ እንድትጠቀሙ ግብዣችን ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጋኔ ዱርሴ መቃኪስን ራካሱ መቃኪስን ኤኙ መቃንከን ኮሪዮና ባመቻን ጀደማ ያው akkuma beekamu tarii waldaa Ihsaan Baankii Faawundeeshinii waldaa tola ooltummaa isaa keessatti hojjetan beeksisa maasii fi tola ooltummaa jechuun maal jechuudha? Tola ooltummaa jechuun rakkataa karaarra jiran rakkataa karaarra kufanii jiran ofii kan keenyaan alhamdulillah afiyaa qabna jarri achi jiran miila hin qabanu harka hin qabanu kan ija hin qabne jiru jara gargaaru baay'ee nama gammachiisa. baay'ee jara gargaartee gaafa manatti galtu bakka sammuu miti kan keeyyu raftii siif godhata sammuu miti kan keessi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Beejel qaba maqaa keerraa kana maqaan kan Xaahir Khalifaan jedhama. Yaa akkuma beekamu hojii tola ooltummaa irratti hirmaattanii argamtu. Tola ooltummaa jechuun siif gabaabumatti maal jechuudha? Tola ooltummaa jechuun rakkataa yookiin miskiina karaarra taa'u gargaaruu jechuudha. Tola ooltummaa jechuun gabaa baay'eetti qoodamuu danda'a. Miskiina karaarra beela'ee taa'u yeroo nyaachis sitti tola ammas immoo beelaa dheebotee karaarra taa'u yeroo gargaartu sitti tola. Walumaa galatti tola ooltummaa jechuun nama rakkatee fi nama waa rakkatee jiru bira dhaabbatanii gargaaruu jechuudha. Gara fuulduraatti mee waan akkamii yaada kana hin qabdu? Gara fuulduraatti yaada nu qabnu rakkataa kana gargaaruutti karoora qabna waan ta'eef uummanni nu gargaaruu barbaadan karaa yuutuubii keenyaa nu quunnamuu isinii jenna. Tola ooltummaa irraa namni duubatti deebi'uun jiru
waan biraas miti hojiin hojjetaa jiru kuni rakkataadhumaa fi miskiina gargaaruudha malee hojii biraa isinitti fakkaatini. Kanaafuu warri nu gargaaruu barbaadan immoo karaa yuutuubii keenyaa lakkoofsi yuutuubii keenya irratti gadhiifamee jira. Karaa sanaan daawwattanii nu haasa'uu dandeessu. Kanaafuu akkanatti hojjechuu barbaanna gara fuulduraatti. Galatoomaa isinis. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكانك سنرا كانوا جركم ولا؟ مكانك يا أمين كادي أنا من جرام. ميجا بابا تلو تما تشوف ما جيتشو. تلو تما يجوا كسيتي جوابنا وانا دبّي في تومتي جركم وراتي غير تلو تما كان كسيتي مسين ستة هرما تشوفوا تي جمّا تشوفوا بدنا تلاقي هما تلو تما يجوني واحد نودا مسكين تدلو يا كان كرارتا ني أركنا وجركم تارا كان كذا تاني يا تاني بدارا نبايرا يكيم أدا ديمني من ساري تستة كرارة تستة يرو غرغارو تلو أولتما إذا مدندا. ما شاء الله قالتوا. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستي كاسمين جمرنا. سمي عبد الباسط جالي تولان اللي يتوقع عبد الباسط. ما شاء الله عبد الباسط قال يا من متوقع ببقو أدراجنت يسنقساقساችሁ ነው የምትገኙት። በጎ አድራጊነት ማለት ለአንተ ምን ማለት ነው? በጎ አድራጊነት ማለት እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው የተቸገሩትን ቤት የሌላቸውን በቃ ውጭ ያሉትን ሰዎች መርዳት ማለት ነው። በእኔ አስተሳሰብ እንግዲህ እንደሚታወቀው በጎ አድራጎነት ደስ የሚል ሰው የሚያስደስት ስራ ነው። እስኪ ወደፊትስ ምን እያሰባችሁ ነው? ምን ላይ ደረሳችሁ ነው? ወደፊት አሁን እንደሚታወቀው እኛ ዩቲዩብ ከፍተናል። ያ ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ እንደምትሰራው የራሳችን የሆነ ዩቲዩብ አለን። እሱ ላይ ጥሩ ነገር ሰርተን የተለያየ ነገሮችን እያቀረብን ሰው ደስተኛ እንደሚሆን እንገምታለን ማለት ነው። ማሻአላህ እናመሰግናለን። ሰላም አለይኩም።